Os corpos ao fin son cousas inconclusas e os ollos tamén o son, que é o que nos queda, somente lembranzas que han morrer con nós. Os corpos ao fin son abortos da terra e os homes son cousas absolutas que porque han morrer se non viviron. Homes e lembranzas son cousas que somente dimanan inconcreta anguria. Soio isen sentimento é certo, nin tan siquera ise anguria é o único sentimento certo, nin tan siquera ise